پیدا به وان بپیکنین خوا دخوازه چه انجامه که دخوازه بگه چه انجامه که کیجان عالی راضی بکه دما تبا باش به زن سلاوش با میوان وارج مامستا باصره بگمان یعنی تشت مامستا جهات آنی زمان براستی پیاده و منظومه اخوا و بردوامی است زنجیره که جوان کریاری گو نسکینی جدسپیکا گو درباسی به پیمانه که برژیم سوری هندری کردستان سوری ده و دوسیا کردا رژیم خزدستی ویده کو چاوا کاره به دنگ کرد نبکه کاره به دوزا کرد لپاش خینه برین هاجی مگلک جارا دوباره کریه براستی جدسپیکا پیکا آوا کرنا دولتا سوری حتا ویقونا هانه ده دوان چند سالی داویدو گو پیاده و پککی دستهلاتداری ده هندری حریمنا کردی کرن زیانا گو گیان دی ملت کرد دوان سالی بوری دی جسپیکا آوا کرنا دولتی حتا رو جایرو ده وان رژیمی گو حاتبون دستهلاتداری گو حاتبون سر سوری ده نکاری بون حفقش زیان و تعده بگین ملت کرد ایرو ملت کرد دروشک گلکی خراب دی درواز دی جبر وان کریاری وی و خوازه تشتیمایی جی یعنی آرمانجا سرکه پیادیر و آلیگری وی و ها پککیره بگمان تی خویانی کرن گو چاوا گو ملت کرد کردستان سوری دی اف کسی هن مایی جی گو بوان زخت و کریاری گو ایرو بالسسری ملت متی مشاندن جبو گو افجی کوچبر ببین و بر دربدر ببین گو کردستان والا بکن و جی ملتی کرد یعنی مخابن دیوار ببینه یعنی دوان چند روز داوید تنی ده بدهی کریارم لدیجی وی خلکه هانی هاتی کرن و بتایبتی رواندنا زارو که بچوک گو ایرو خل بچاوا بقیرین و دایی که وان لکولانا و دورک وان نمایی گو دستی دنگ خونه گیاندنین و هر وها دنگ خو گیاندن خلکه و جهانی تاوی دیجی لی مخابن او ریخستنا هانی آوا کرناوی و بنگهاوی لسروی بی کاری هانی دیج دسپیکا گو پتیکی هاتی آوا کرن بلی آوای هایتی بله پرسک مد وی درباره ده تجی بحثا رمضان زارو کان کر ده مدید کمان گرتنک لقامش لو هاتل دارخستن هفدم پیاده دبیجا کو مافی جنان د پاریزه مدید کو ده چاوا صفقاتی چاوا جن هاتن لیدان هاتن رواندن هاتن بنچاف کرن هاتن ایهانه کرن یعنی هون وی که چاوا براورد کن هون وی که چاوا دنرخینن راستی شخواه که وان کریاری گو وان کریاری یعنی پیاده صفقایی به هر کسی ده بلکی نبی بجنه تنی کرن بزلام جهاد کرن پشتی بری دم که ودیگو خلک بالباجارا لقامشلو لعامود زلام درخستن و لافیت خستن دستیوان دی گول دیجی جنه دی شکنجه و نظام چوانه کرن بخواه کیم کرن زلام هندری کردستان سوری دی بیجا چاوا گو بیروان دی گو بیره که بقیمت بکن اف رواندنا وان زاروکانا وان کچانا بخو ایهانا پیرکی بخو ایهانا زلامی کرد دندری کردستان سوری دیج بولوجی سینور لجم پککی تنهی گو قدردانی بده یا زاروکیه یا بده جنه یا بده زلاما یا بده کسی بی تشتی گو دخوازه خلکی ملتی کرد بکا اردوک دربان دشار بفچون خود بکاربین زیدی ولو تارمان جم پککی و پیدی و امز وان بخوا ریگریل پیشیا چالاکی بخوا گرتبون و تفدی جدیدن گوچاوا را گهاندن به تمامی را گهاندنا کردی به را گهاندنا عربی او کسی کو هبونا وان لقامش رو هبو گش هاتن دست سر کرن و هر وهاری گود چون دغری یو انجی گش هاتبو کنترل کرن و بدهان چقدر خدا خستبون کلانا ده لی تلیولوژی هنک اندام و آلیگری انکسی و کلکا وان که سانا وان جنانا سکینین و دایکی وان زاروکانا سکینین و لگورا در فتا گوب دستوان کتی لی گلک جی نکاری بون بگیانا جیگو لی در کتانا لی باوری آمد جی جبو گو ام گناه خولو گل کسته بکنه کن
باش gerek en kesê daxuyanî ki derxiste ba و چاوا باندوره یا جی چاوا باندوره لسر دانستاندن کردی کردی دکن و دوی دما نهاده چیش انا کسی تخواستن راستی پشخوا کریارانه وەکو زانێنە بنەجارە ئەول و بەردەوامی گوانکە کریارا دەژی و وەختا شاندەری ئەمریکی نەحازر بوو دەما هەلبژاردنەی سەرۆکی ئەمریکی دیسا وان کریارانە دەست پێکردن ئۆفیس هاتین شەوتاندن و خەلک هاتین گرتن و ئەندامی ئەنجومەنە نیشتمانی هاتین گرتن و بەردەوامی دوێ کاری هانی و ئیرۆژی دیساژی ئەو دەستنیشانکردنا گۆنە هاتی دەستنیشانکردن بەرپرسی ئەمریکی گۆبێ دانستاندنی بەردەوام بکە یان بێ مەلەفی سووری وەک دەبێت دەستخین و بێ دەرباسی هەندێ سووری ببێ دەبێ ڤالاهەیە هانێ دژی دیسا پەیەدێ و ئالیگری خۆ وان کریانەرە بەردەوام دکەن خۆ بێگومان ئەف کارانە تهێویە نادێ گۆ پێشەڕۆژێ دێ گۆ یەکڕێزیک دناو وان تەبگەرە سیاسی و ئەنجومەنێ قەسەدێ ئەو حسابێک و لەسەر پێدێ گرێدایی دێ و هەروەها ناوێنە ئەنجومەنە نیشتمانی باوەریان بدێ بێتر زەحمەت دیکە و بێتر ئاستەنگیل پێشیاوی داتینە و شخوا ئەرمان جاوانژی جوێ دانستاندنên مەبەری ئانا jî گوتبوو çawa karibin xwediriya Encumena Niştimanî Kurdî di xwe bigînin Cinêvê de îro dibînin gavin lestir henî ji hemberî Cinêvê de got çawa karibin û dengê berpirsê Qesedê û Mesedê û herwiha PYD tên û heta partiyê got ser wan vê got çawa dibîn divê çareserî hundirê Sûriyê û divê danistandin dirêkt bi rejîma Sûriyê bêkirin û herwiha danistandina wan ji xwe ji 2012 heta roja îro de jî nehatiye rewestandin nehatiye sekinandin û tiştekî jî qizenîjekê ji rejîma Sûrî jî heta nehatî kirin tevî wilo jî berdewamin bi şev û biro di ragihandinê xwe de û çareserî li Sûriyayê li cem malbata Esed mixabin got piştî hiv qeysa sa hiv qeysa dem li ser vê rejîma hanî hiv qeysa kiryar û zehmetiyê got serserê milletê Kurd û taybetî milletê Sûrî de hîn ev rêxistinana baweriyê dikin got karibin danistandinê bi rejîmê bike û rejîm jî hûn dibînin bi şev û biro jî wan tawan dike bi xıyanetê de bi newalatparêziyê de û divê derkevin û muhasebe jî bîkirin derêvê de ji bo wilo jî ême wek Encumena Niştimanî ême tiştê sereke li cem me got Encumena Niştimanî bêtir li xwe vegere bêtir xwe çaksaz bike bêtirî nêzîkî hema milletê xwe bibe û bibe xelpiştek ji xelkê xwe û milletê xwe re û dengê wê ji wilo bilindtir bibe di kolana xwe de û baweriya milletê xwe bêtir bîne ewa got herî giringê got ji Encumena Niştimanî tê xistin divê qonaxa hanî de berdewam bi diplomasiyeta xwe de got ser asta duelî de ji xwe ew karekî herî giring ji me